писарон ва духтарон, инчунин волидон, бобоҳо ва холаҳояшон, мо мехоҳем шуморо бо қаҳрамонҳои асосии силсилафилми нави худ дӯстон шинос кунем. ҳасанбой хаёлпараст аст. бозӣ карданро хеле зиёд дӯст медорад. метавонад якчанд соат вақти худро бо дӯстон дар сайру гашт гузаронад. ҳамеша болида хотир аст. шояд ин ланд нест, балки ин. аъзамҷон қаҳрамони асосии силсилафилми мо мебошад. ҳар як чизро мехоҳад то охираш фаҳмад. ӯ бисёр чизҳои ҷолибро медонад. ӯ ба илмҳои дақиқ майл дорад. мо ӯро вундеркинд меномем. ҳасанбой, наздам биё. аъзамҷон, чаро мана дидӣ? Ман аз онҷо шабараки зеборо дидам. оҳо, чӣ ин гули зебо? Медонӣ ин чӣ ном дорад? ҳасанбой, ту медонӣ ки беш аз 258 000 намуди гулҳо мавҷуд аст. ҳатман номи ана ҳамин гулро аниқ кардан лозим аст. ист, ба мо маълумот лозим аст. ин ба мо кӯмак мекунад ки ин гул чӣ ном дорад ва аз куҷо ба шаҳри мо оварда шудааст. ман чунин маълумот надорам. ту чӣ бачаи доно ҳастӣ ки дар ин бора маълумот надорӣ. мо бояд ягон кор кунем. рухшона синфи 4-ро хатм мекунад. падари рухшона барномасоз аст ва ӯ аз кӯдакӣ бо компютер ва ҳар гуна ба истилоҳ гаджетҳо ба воя расидааст. компютер, планшет ва телефон барои ӯ хеле ҷолиб аст. салом бачаҳо, шумо дар инҷо чӣ кор доред? инҳо гулҳоянд, чӣ қадар зебо, чӣ қадар рангоранг ва хеле зиёд. рухшона, парешон накун. маълум нест ки ин кадом нав аст ва ин гулҳо чӣ ном дорад? бачаҳо, шумо метавонед аз интернет ҷустуҷӯ кунед. дар куҷост? барои чӣ? дар интернет? биёед ба энциклопедия назар кунем. ман ба интернет кор карда метавонам. рухшона, маро ташвиш наде. ман бояд чандин сефарро хонам. чӣ хел хоҳед, ман рафтам. рухшона, мунтазир шав, ман ҳамроҳи ту. ҳоло ман намашро бо ёрии интернет мемӯзам. окей гугл, ватани гулҳо. аҷоиб, рухшона, чӣ нест ки дар телефони ту набошад? ҳасанбой, дар телефони ман не, балки дар интернет ҳаст. аз компютери худ ту метавонӣ мактубро ба компютери дигар фиристӣ. метавонӣ суруд ё аксро ба худборгирӣ ё худ скачать кунӣ. ин кор имконпазир аст, зеро аксари компютерҳои ҷаҳон дар як шабакаи калон бо ҳам пайваст мебошанд. ин шабакаи ҷаҳонӣ интернет номида мешавад. ба шарофати интернет мо метавонем дар тамоми ҷаҳон сайр кунем ва дар бораи чизҳои гуногун маълумот пайдо кунем.
باز تو به من خلل میرسانی. اعظم جان حالا ما به تو نشان میدیم. حسن بای اینترنت را فعال کن. این چیست؟ این معلومات از کجاست؟ شما چند تا کتاب خوندید؟ من همه چیز را در اینترنت یافتم یک بار و تمام. من حالا به تو اعظم جان طرز جستجو را نشان میدم. بله نشان ده. خوب دوستانی عزیز، سیر و گشت در اینترنت خیلی جالب است. بسیار معلومات‌های مفید را در اینجا پیدا کردن ممکن است. غیر از این، امکانیت‌های اینترنت برای حیات همه‌روزه ما کمک می‌رساند. اینترنت چگونه به ما کمک می‌کند؟ در اینترنت شما می‌توانید درباره همه چیز معلومات پیدا کنید. با دوستان صحبت کنید و شناسایی نو پیدا کنید. خرید کنید، پرداختی خدمت‌رسانی‌ها، ایجاد و نگاه داشتن حجت‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های خود را جایگیر کنید و نگاه دارید. بیاموزید و این کار را مدتی طولانی ادامه دادن ممکن است. فهمو؟ لیکن اینترنت در برابر منفعت آور بودنش بسیار جهت‌های بد نیز دارد. برای با وضعیت ناگوار ناافتادن، هر یک کاربر اینترنت باید از این خطرها آگاه باشد. در این باره در برنامه آینده به شما معلوماتی بیشتر خواهیم داد.